Pozdrav svima ljudi, ovdje Mackes i danas gledamo top 10 srpskih košarkaša, znači, ne znam, ovdje ne mogu nigdje da nađem top 10, samo ima top 5, pa ćemo vidjeti da možemo naći neki klip gdje je top 10. Top 5 najboljih košarkaša Srbije i malo počnemo. Samo ću smanjiti malo zvuk. Ja sad neću pričam, kad on završi sa pričanjem o tom košarkašu, ja ću svoje mišljenje da izjavim. Pa ne znam, Pajo Stojaković, on je stvarno bio dobar igrač. Ja nisam bio živ kad je on počeo da igra. Ja sam rodio 2005. godine. Ono stvarno ne znam, gledao sam neki klip na YouTube-u. On mislim da je osvojio 2 puta takmičenje u trojkama u NBA. Nije osvojio nijednu titulu sa Sacramentom. Ja ne znam da je on igrao za Zvezdu, ja mislim da je igrao za Zvezdu, ali sad ne znam. Baš je bio dobar šuter trojke, on je po meni u top 10 najbolji šutera trojke u NBA. Ikada. Pa to. Daj da počnemo sad sa četvrtim igračem. Dejan Bodiroga. Mnogi kažu da je on najbolji košarkaš koji nije igrao u NBA ligi. Igrao je za mnoge evropske klubove sa izuzetnim uspehom. Važio je za lidera gde god je igrao, svojom inteligencijom i tehnikom pokazuje da može da igra na bilo kojoj poziciji na terenu. Brojne su titule i priznanja, brojni potezi karijere, ali se izdvaja jedan detalj. Bilo je to u finalu svetskog prvenstva 2002. godine protiv Argentine, koja je vodila 74-66, 2 minuta i 17 sekundi pre kraja. Bodiroga je sam doneo produžetak, postigavši u posljednja 2 minuta 9 poena. Kad god je bilo teško, lopta je bila kod njega. Na trećem mestu. Ne znam, za Bodirogu stvarno nemam šta da kažem, zašto njega nisam gledao uopšte. Ovako, ne znam kako on igra uopšte, mi je tata pričao da on je bukvalno mogo da igra puno pozicija, nije mogao svih 5, ali je mogao 3 pozicije sigurno da igra i sve što imam da kažem za njega je bravo i stvarno mi je glupo što nije igrao u NBA. Legenda naše košarke, Vlade Divac, iz Partizana je 1989. prešao u NBA u tom prvom talasu evropskih igrača koji idu preko bare. Igrao je sa Magic Johnsonom u LA Lakersima, sa Glenn Riceom u Charlotteu, sa Chris Webberom u Sacramentu. Nema toga što ovaj igrač nije uradio u NBA-u. Duhovit i inteligentan igrač, bio je omiljen gde god da je igrao. U Los Angelesu je prvih nekoliko sezona igrao košarku svog života. Bio je lider gde god da bi se pojavio. Jedan je od retkih igrača koji je za 6 sezona u NBA ligi uspio da postigne 14.000 poena, a spada među 6 igrača koji su ikada postigli više od 13.000 poena, 9.000 skokova, 3.000 asistencija i 1.500 blokada. Spisak svega osvojenog sa reprezentacijom je predugačak za ovaj video. Pa za Divca imam baš puno da kažem. Divac, to mi isto tata pričao, je bio centar koji je mogao pogoditi trojku. Kad hoćeš, bukvalno. Kad je otvoren može da je pogodi, neko ovi NBA centri sad, ne mogu trojku ni da spase život da pogode. Pa to, na primjer, i mogu asistenciju da baci baš dobro kao Jokić. Šta još? Sve mogu da kažem za njega. Da, mislim gde sve igra u Sacramentu, Charlotte Hornetsima i Lakersima. U sva 3 tima je bio, kako to kažem, solidan. Stvarno dobar igrač, sigurno u top 5 naših košarkaša ikada i sve najbolje, Divac. Na drugom mestu Dražen Dalić.
Galipagić jedan je od košarkaša koji su igrali i za Partizan i za Crvenu zvezdu. U Partizanu je proveo 10 sezona i imao prosjek od 33,7 poena po utakmici, pa je i dan danas najbolji strelac u klubskoj istoriji. Bio je jedan od prvih evropskih igrača za koje je pokazano interesovanje u NBA-u. Bio je u kampu Boston Celticsa i bio je ubedljivo najbolji igrač, ali je odustao od igranja u najjačoj ligi jer su tada NBA i FIBA bile nespojive, pa bi mu igranje u NBA-u trajno uskratilo pravo nastupa za reprezentaciju. Za reprezentaciju je odigrao 243 utakmice, osvojivši brojne medalje i lična priznanja. Podatak da je 1984. na olimpijskim igrama u Los Angelesu nosio zastavu SFRJ dovoljno govori o veličini ovog igrača. Za Dražena stvarno nemam šta da kažem, zašto nemam pojma kako on igra. Čuo sam šta sad on kaže, da je baš bio dobar igrač i sve najbolje za njega, stvarno nemam šta da kažem, što ne znam kako igra i sve najbolje. I na prvom mestu Aleksandar Sale Đorđević. Mnogo je naših sjajnih košarkaša bilo i biće, ali je samo jedan pogodio trojku 1992. protiv Juventuda i proglasio Partizan prvakom Evrope. I samo je jedan igrač istom akcijom 1995. pogodio trojku protiv Hrvatske i donao beskrajnu radost čitavoj Srbiji. Osvojio je sve što se može osvojiti. Mnogi ga ne pamte po statistici, pamti ga zbog ova dva poteza i brojem 10 na leđima. Pamti ga kao jednog ljudskog diva od 188 cm koji je imao veliko srce i mirnu ruku. Trenutno je selektor reprezentacije Srbije. Nadam, Saša Đorđević je stvarno bio dobar košarkaš, sećam se ta dva poteza, kad je pogodio te dve trojke za pobedu, to je bilo baš dobro. Ne znam kako to da kažem, baš je bio dobar igrač, znao je da vode loptu, bio je odličan playmaker. Samo 188 cm, to je malo za ovako igrača, mislim, imate igrači kao što su Isaiah Thomas od 185, ali dalje su najbolji igrač u svom timu i onda tako, Sale, najbolji si. I idemo gledamo ljudi, ovih 5 najboljih običnih košarkaša ovde, da vidimo da li je mišljenje ovog čoveka drugačije od ovog drugog. Top 5 igrača koji trebaju podati u reprezentaciju. Može i to. On je već u našoj reprezentaciji. Ja mislim da je ovo sad 5 najboljih srpskih košarkaša sad. Pa ne znam, Jokić je stvarno dobar igrač. U NBA se sad baš pominje. Baš se pominje u NBA, njegove asistencije, on ne može se opiše kako on asistencije ima. Mislim da je sad u top, ne znam, u top 8, tako nešto, koji imaju najviše triple-double u NBA sad. Mislim da on ima jedno 5-6, tako nešto. Od 5 do 10 triple-double ima ove sezone, ali njegov tim, nažalost, nije upao u playoff. I ove godine im je sigurno bio najbolji igrač. Po meni on je kandidat za onu nagradu Most Improved Player. Sad da se sedim kako se to kaže na srpskom. Igrač koji je najviše napredovao u NBA. Ja mislim da on je kandidat za tu nagradu, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. Ljudi, ovo ću da preskočim, nešto ne znam ko je ovo uopšte, pa...
je ovo? Ne znam ko je ovo, ljudi. Pa mislim, realno, Boban Marjanović, on je sad u NBA, bukvalno ništa ne radi. Samo sedi na klupi, ništa ne radi. Mislim, on je sad najveći igrač u NBA. Bio je najveći igrač u Euroligi. Mislim, bukvalno njemu niko ne može ništa. Ono, najveći igrač na terenu i nikomu ne može ništa. Ekstra igrač. 100% po meni u top 15 najboljih igrača Crvene zvezde ikada. Mislim, ako ste vidjeli sad ljudi, mislim, on ne mora ne skoči da uzme loptu, bukvalno. Pokušao da sadim ko je ovo. Ne znam. Ne znam koji ljudi. I da vidimo da li u komentarima možda piše ko je ovo. Nema nijedan komentar. Dobro, nema veze ljudi. Znači, puno poštovanja prema svim ovim košarkašima koje smo vidjeli na ovim listama. I kao uvek, nadam se da su uživali i žurije se.